Bibrok, Hydrohydror Jot no Lapsafiro, Tinini topic ni, Kotal Sramungo. Tinini topic ka, weight measure no di, weight measure no proper Kokborok by Tamohin Amos Himania, Hypano Hinimanasang, weight measure ka, money, hilik money no, Sunze Rwta money. Give idea and clarification ni bagay, or Kisha Shidina, Je Simon Jack to already Simonano. Hypano, Mutuklai Duo, weight measure Pufurute Tangis and use Klein Nakmale. Naidising grocery shop rogo eba hati rogo thampro podre pon mani paleo jemon mairung ata moidan sini shru kai kan kepia shop mo joto no bebak no ye phalai roksuk no amani no reta ho 100 gram 200 gram ekaba 1 kg 2 kg abake ge or tamani process no no hino weight measure faiding ge obono jora kichani bisingo sing sirungna lena pila Kishan simi kabango sung thanglen jemon 10 milligrams ganke 1 centigrams 10 centigrams equal 1 decigrams 10 decigrams equal 1 gram 10 grams equal 1 decagram 10 decagram equal 1 hectogram 10 hectogram equal 1 kilogram eba kg 10 kilogram eba kg 1 mariegram 10 mariegram sangangke 1 quintal mo 10 quintal sangangke 1 metric ton eba 1000 kg. Tertiary fat line 10 milligrams short form by mg equal 1 centigrams. 10 milligrams संगा से 1 centigram संगो. अब हके मांगनो 10 centigram संगा के 1 decigram संगो. 10 decigram संगा से 1 gram संगो. 10 gram संगा के कोनो हिनो 1 decagram. 10 decagram एवं short form by DAG के 1 hectogram हो. 10 hectogram संगा के से 1 kilogram 10 kilogram संगा के अब kg 1 mariegram इनोमनो ये 10 mariegram संगा के short form by mag 1 quintal 1 quintal लो बस kg इंगा के 100 kg इंगे 1 quintal लो इंगे 10 quintals 1000 kg इंगा के 1 metric ton बहिनो about 10 quintals to convert to 10 to 1 metric ton hoito tabuk katal sirnai beginners rock borok kicha confusion ngi namano narok na khaklayo narok judi abahake no practice khlai ka ke dakti no mani thangaman ang khaklayo amani bagi narok practice khlai di te manke khata onu down khlai Ye sirma hanke te bokaham abon bagay nang no sawbay bro naro abono online no why repeat klai mani bising no truk o confusion ro clear ngana te mudu narak manana apro ganke te bo easier ngi thanga fighting ke o confusion ro haksal khane bagay sing obon se short khane gana ke 1000 milligram se brungo apro bono hino se 1 gram 1 gram, 2 gram, 3 gram, 10 gram, abai ke mang thangai 1000 gram ganke apru nongo 1 kg 1 kg 2 kg khai abai ke 100 kg ganke bono hino 1 quintal 1 quintal 2 quintal 200 quintal 300 400 500 abai ke mang thangai 1000 kg pro ke bono hino 1 ton eba 10 quintal ganke bo 1 ton ngo tesha nalefine 1000 milligram equal 1 gram 1000 gram equal 1 kg 100 kg equal 1 quintal 1000 kg equal 1 ton eba 10 quintal equal 1 ton nge babro paithogo sirumuni bisingke Nog ni bagay ang kaisa sing mungnar sina 2500 grams na sang kg wo convert like busi kg te
बोसोग्राम जोंनो आबोनो रगानो कमेन्ट खालायसादि आं नरकनो बोसोक फोरोंगै बुजि मानखा एबा नरक बोसोक सुरङै मानखा साइमान बागै आबोनि फिल्मखौ एबा आनसार नरक कमेन्ट खालाय प्लिज साजादि इंगे दिनैनि बागै चिकन से भिडियो आसे नंचितुं a video non bagi helpful untuk angke like keseri iklanani tapokdi final ulni video rogo ang tese oboni related katal topic suppose length measure number measure paper measure day area measures abahero video tu fan note busrung namu jongke ano comment lai sadi day dolog by share lai borok na busrung nani save lai যতন ফাইটাগো হাইনো হাই বেলাইনো হামবাই